Yawan juga bam yang plang festival kaban long ha ka atusan risau ha sau man klenti shoban poi tersan bela penya da ka senjuk mau plang. Ka Voice of the People's Party ha ka janmiet jong ka khatnyo tarik risau arja arpulai hapo ka jingelam President rangba uba arden melabasayuman kila let ban pensai pat ba ha ka jingelang ka blok penlong da ka VPP Mauthat Ration Circle ha ka snong benther ka snong ka badang ha hapo ka Mauthat Ration constituency. Hakani ka jingelang pensai pat ba lawan banya senran lang yo ba arden dau MLA ka Maulai constituency uba Bright Star Well Marbanyang lambat ki khot ki nongkit kap na keleng ka constituency. Hakani ka jingelang la sakhiru badaki spa ngot ki pat ba haringkat ki khlung khna kilawan ban sngap ya ka jing pensai kini ki nongelam ya ka Nongrim jong ka seng. Uba ardan haba ajing kran ula kentui ki pat ba bahaba ki jet nong mi khmat kimdei ban jet da ka Jingsngew Henry ban Pynshong Nongrim da ka Jingstad ula pen kan mauru ya ka jing ya kawang kti mar kaliang shwa ka election hapadeng ka seng NPP pat kita ki seng riulum ki bala syakran jot wat ban supens den habas Henry ha ka bokot ki poi ban ya trailang ha ka juhi. Hakatay kasengi kaseng VPP kala yoru ban penrung kerteng daki spa ngot ki pat ba ki pokwa ban kersa ne ka parti na ka benta ka election MDC arhaja arpusau. Ada kita kiseng belum kisah akan mengenai benyo ya sarkar sengi. Kajingan pai yang job ke NPP, job ni ke MDA, kamdei nama ke NPP ya job bon, kadai nama ba kita kiseng belum kita mi syakmat hakat keteng seng kim scam. Jimut bat deploy bani ya train baka ta kasoka ka bakila ya pengila ya ko aka for election ka hadu bam so tauju baka ta NPP ka pernem bat Pynshong post kita ke election jung post kampanga player ya ka pini haba ko ya poi lang seju ya nongin ko kalau upai ba meda amde show ngi bong upai ba hi bong keno UDP keno HSPP mentate VPP be o kalong ke eke syakala urang kisikong jinamar balik minut ban kren namar bani sutu ya kan Nongrim ka bangiyeng ni sutu baga tono paji kam tau bangin pentoy ya ladi ya yeng kesem ladi ki lokki joy bela sinaji ka tono ji ka tau bi bangin pinyo ha kilung din mandi ya kalawe ka basna tenama rangi wan ka ni ka chaka bani shemati ban ka pati karati ka po bangin keno batu ka Jingpyrkhat Jingsngew basno e Mari kita semua berkata, harga jat beri baju. Nah, kalau ting-ting, dan kita kesan, ya kita ni tanah marba soki kawan songkai banyak beri baju. Dan pun kita. Nah, kalau ini kita ni di bawah ini dan kita trek semua, pinsi ikan. Lai sahur na, orang dia beri baju ni. Oh, kita kasar di pekamjang ni, ibu ni tengku perakan didik tadi dia beri lai sahur na, short election. Teng-teng kali kami dalam saat ini bertemu Pynshong siang. Teng-teng kami bertemu new hal apa? Kata hari maling tamban yo ya kata Jingsngew, Jingsngew ini lagi Jingsngew bi. Dan di mana Jingsngew ini sisa balawan contoh banyak email, lagi banyak ukur, lagi banyak kontahnya. Dan part kita dan mana kami siang langsung bi. Lawan contoh. Dari for election, dah apa election lu mentah, perkesan lu. Ni ingat lek lu, nak persian itu kuliah ni lawan ai kau si poket. Orang biskuit si senduk. Kaya ke Jingsngew. Nomor kita tahu, ni nak ban se kita kira kompaka. Walau ke Jingsngew kan Synshar ke Jingpyrkhat dengan Pynshong kan dah Jingstad, dah Synshar ban ji kita mikmat. Ni Pynshong itu pai bagi konstituensi ini. Nah, Pynshong anong kena konstituensi. Jadi kita tem ko lain. Okey. Habai April ladalak nganuan. Balara ngamla kisutu bagani ke kam anta joki di pada waktu itu. Di nama tapi ngali keleng-keleng. Kamu juga beta bawa ni dan apa nak konstitusi banyak beri. Mungkin siapa beri konstitusi ke jangan. Lagi pada habangawan kisutu bangala, habangawan kisutu bagani kam dari anta joki di pada. Kita hari ke kam nanti, ke kam nanti kemakan di beli banyak beri. Kami beli free school. Kami beli yang menyesat apa assembly ke jangan. Kami beli pentikam hok. Ya kaya bahak ke soka kalau mangi di pada kung family scheme mungkin ke sanksi berada kalau double juga bangi yo apa porjuni mau ke family tadi kasi penang kam hak ke family scheme kalau ni sudah kawin bayi ko tak usum leni ko tak dihten biasa hari kasi bini ni hadu mata dali barang dan kitidun ke bahak pensionai ye ke buduk na ke family scheme lah abar kunyo ye buduk
Hagi si botli Islam ngakren amne bang syukran tamban syukuno inulo mre balale hagi si botli Islam harpor bolong mre nadu arja pra du arja khapra hagi si botli Islam si hajar tam balayo ban mang ying beduk limba ka MLSK kani kami kan nomai kan pa ka kani kami ka kapisanya kani ka hak ka jogi patba ka patba kini hak banyo ka suwang limba wemeli nong tang nong pen ba nong pen benta Negosiasi kalau bagi mendaki nur buat bankam try ya MLSK dan letak konstituensi nama kita timpat ya Voice of the People Party kita sedang sangat bergen iki pada penol ada pitang syukurshan pilih kersan BTP dan pitang ini mata Pynshong berusaha Islam adi kumuhunda wemeli nur bankam try Pynshong hau ni syakri un bergen ui kenrat ki Jingsngew ko kipai bangin ko abi kipai bakin syate amra ho Jingpyrkhat aba bibila rai nta mene jonda ka Voice of the People Party kila dwai nta ka Voice of the People Party kila dwai nta ka Jingpyrkhat ubre ubre jura ubre sei ubre tingkai ikini ki riu ramba ki setting le ki tipi ubre ki dan ka kedan ki dan ka ki ki Kyrwoh ki project but ki one bani no sinyam ta ka Jingpyrkhat pimdan ka man setting yano ngene Andy, your wife has been sitting there. She has been ready for a while now. Go for the test. I'm Son. already watching the test, Mom. Son, it is important to take this test at the earliest. Mom, why do we need to rush? What will happen even if we're late to take the test? Look, son. You see, that is why it is important to reach on time. Go. Within the first 3 months of pregnancy, it is important for the mother to get tested for HIV in order to prevent the baby from getting infected with HIV, so that the mother and the baby can live a healthy and long life. Earlier the checkup, Healthy life confirmed. Get yourself tested for HIV during your first pregnancy checkup.